hai hi voina projector kan handa thara hela hianin kan projector da hi epson pangai kha ya chuan hrui han kaltir don heta fixa kan da du wangin a hrui kha te helai vela tele mo engmo ante usia kha ngai don khana langsi helai vela hen chuan se ka kutpo bala kikinia siring maung ania chuanin achunga khian angene transmitter HDMI receiver transmitter receiver kha kan mang mai ta ti khian USB power thania he USB port on ve khanin kan ti a kan fita chen HDMI ni boka chuan kiki la tok vel hilai vela hen kan da chuan hei hi nakina lathu jing devotion vela lathu han ka chona tur vela kan ro mana ne he kan chapela ni a chuan hai that vele na chu ten laptop khani maya hei ti hian siama chuan hei hi transmitter ani hei hi transmitter ania HD wireless transmitter mo hei ti te khani me hei HDMI hei avi chona ni hei me avi chona toi te tel lo point hei hi direct in hetana valu ri lu theya engma problem om lawa mar chu hete ti hi chon hei i hela hi atang na ne ve dewa hete thilanga ava in ma thei khanin atlo na ti mayang turatan hana poimo ve thawa chuan hei tuna hin ka battery computer battery hi lo down dewa wangin charger hi ko vidlu ta charger vidlu lo ila chon so ta hunga tang po son so lai tang te po son de khan engani projector khan kan thil kan kap chok zung zung the ni ti kha chu wireless transmitter receiver kha tangkai ve riau thina chu kan han ti chana ni a ti khana fel 5mm a ti chuan hei hi ro khong kha remote kha hei hi leloksa hei ti bai langai ni hi usiam hemi hi bantonin nge engloin kan te kil bai te pot thave mai te lampang chon hei hi remote control ne ki hei motorized ni venge ya chuwang chuan kan up chinang ki ti kan apa amai nei zel fel vek don kan man lo chuan ki ti kan zel zelanga ti han nei zel fel zel don ani ki motorized ania thadvele na riu chu kha khani a chuan alai hol hi pause na mo pause chuan ki ta kan atang het ma di tan me lo ngoi zong he kan tile chinang kan en chiang chin lo kan remote thing atinge ania he ron tol tha a ti jong he chuan kan du china hena ti top the ni alai kan me hena topa chuan niam lenga chuan hemi me top kher lo poina ma hian a full huna chana mai nen off ve maya chu kan hei hi 4x6 ania size aki cheng sing khat le sang thum tling lo lekin kan le in ka ke hemi engani motorized chuan hela hianin engani manual switch ama power switch le engani remote switch deu thokha ika kanan casing deu khera ai wai mai lo na khita khen khidra hena me ve thei tho ne remote hi lo wireless remote zo ka hi lo chia po ni se khidra hena control ve se ka ni chuan thing lai naya plug da lo khen switch da lo khen hei hela hi nyama hen switch kan han da za ya chuan in khidra hen on off vek thei ta ni chu ti khani ta praise and worship han nei don vela te po te khan
le engamo inzar chop chuk chu ngai le in fit chop ngai lo hen ti han fix in oma chuan mi transmitter hi laptop a vilu ve khani mai HDMI hi laptop a kan vilu HDMI port a kan vilu ta chuan hemi hi power hi angai amamo ve a hi chuan hi ti khan kan vilu ko da hi local market ti mai la ta lung lai a chuan cheng sanga zariat vel ninga he kan leina mo hemi transmitter video de po play thebe kan ni a thaverem he te hi asia velu tu chuwang chuanin hetiam vela ta ni chana tangkai tok mani ti khani tong mero se